wemkhululu moya wawe wemkhululu ay wemkhululu Asithathe ithuba siphinde sikubingelele igama lami nguMagende uhlelo olukhulu ngendlela emangalisayo lo mndeni kadokotela uPS Dlamini ongena njalo ngolwesibili ngo-7 ebusuku ngicela ulalele namhlanje umongameli umsengo Mabhubesi uvakashele khona la eMnambithi uyabona ukuthi kwenzekala neMnambithi kugcwele ngendlela emangalisayo seyiyo leyo ndaba noma kanjani sidibane ngolwesibili ohlelweni lomndeni ku-98.5 FM siyimvula besilapha endaweni eBhalangi njoba kulamasonto aphelile besiyonikela khona ngokudla kwakuthi abantu bebekhona bayasala bayashoda namhlanje kade sibuyelile siyokongeza kulabo ababesele bajabule ngendlela eyisimanga sandlula khona saye endaweni eMnambithi lapha bathe akhavili lapha eMnambithi nakhona sihambe kahle kakhulu bajabule ngendlela eyisimanga abantu bakhona nje banibona nje izithombe la ngemuva sinabo bonke baphume ngobuningi babo abantu lapha endaweni yaseMnambithi kusasa njoba kulesihlanu ngizobe ngisendaweni yaseDandi ngiphinde ngibe khona futhi la endaweni yaseNewcastle phela la engihlala khona la engizinze khona ekuthini bakithi omakhelwane bami nabo abalixoshe leli kadi eziyo njengoba nibona nje la ngemuva izithombe nazi yana niyabuka nje niyabuka konke kuwumusa kaNkulunkulu kuphinde ke okulekelela kakhulu especially la eNewcastle kuyilocal lengikuyona kuba ukuthi abantu abalalele imvula FM ku-98.5 njalo ngolesibili ngo-7 nisuke ngikhuluma lapho sichaza lapho ukuthi ujoyina kanjani umndeni nokuthi futhi ukuthi nifisa ukusizeka njengale ndlela sisiza ngayo umphakathi noma emphakathini wenza kanjani noma nenza kanjani angibukile ke eNewcastle kuphela nje nibona namhlanje ngisho ukuthi ngibuya lapha eAkhaville endaweni yaseMnambithi ngibuya khona uNkulunkulu anibusise niphile phela la hamba nodokotela uDlamini awuprofessor uDlamini eNewcastle wena ke senzele ukuthi kufike la ekutheni kuyokhona abantu abazokuthola noma kungekho ingalana kodwa uphuma uthandeni kumuntu okukhulu mhlambe ke list yami ngicela abantu abawu100 list yami yagcina idlulile yawafika ku130 something akumile kusazoqhubeka kodwa nje njengoba siqalile manje soqhubeka nje kungabikho ozolimala emoyeni ukuthi sobe sihamba njengelist abanye bafika sekuleli bathi besihamba ayekho umuntu ozoba i-preference kunomuntu sizohamba njengelist kanjalo uma kuphela lapho nje masiqhubeka siqhubeke lapho so ngicela kungabikho ozolimala ngathi siya ilongo nje ukufana nendlela kancane la ngihamba nodokotela uDlamini awuprofessor uDlamini eNewcastle wena ke senzele ukuthi kufike la ekutheni kuyokhona abantu abazokuthola noma kungekho ingalana kodwa uphuma uthandeni kumuntu okukhulu mhlambe ke list yami ngicela abantu abawu100 list yami yagcina idlulile yawafika ku130 something akumile kusazoqhubeka kodwa nje njengoba siqalile manje soqhubeka nje kungabikho ozolimala emoyeni ukuthi sobe sihamba njengelist abanye bafika sekuleli bathi besihamba ayekho umuntu ozoba i-preference kunomuntu sizohamba njengelist kanjalo uma kuphela lapho nje masiqhubeka siqhubeke lapho so ngicela kungabikho ozolimala ngathi siya